Wenn Leisen se mit Färma, sisa selpa Emmanuel. Hain, Apa Akwe Kasma Jasma, Safaka Takare. Alin Fam Bala Ayun ang pula Bala Bang Emmanuel Kalwen. Emmanuel ba Manuel ba? Katiwa siya De la Cheryl. Katiwa Esa betade yak. to see it for Santa Cassius. Jesus and baptized left. Dia bak dakora Jesus and takon kinasar pian kyon. And John baptized Ethan Jordan. Iyi ko siya gagawin. Gebelsen na Eltavana utjaktigin gå for. Iyi ko siya gagawin. Elien ka siya ho'y kekalik. Engon ay tuyo na siya uli. Etawi fan. Tawin na fed. Eko siya sa tikago siya may effect. Dia bata ko Jesus yung tako pata is like Jordan. Kumain mo na. Kawan natin. Nasa waso. Kumain ko lang natin kahit sa waso. Aka na Jesus na tagalagin natin. Dia bata na Jesus na tagalagi in Nazareth. Evangelii John baptized Map Ethan Jordan. John baptized Jesus and baptized. Maseo, John and baptized sa lola. Ma, kata
Adeo, Phil, Jesus. Katulog mo. Our book like Mark chapter 1 verse 12 to 13. Reading Yesu kaptagun Jesus and baptized niya. Like Mark the good Jesus baptized the non-kalala na inbis. Jesus and matayan mo si Singongaw, Pangongaw na Washington. Seton na fact na si Jesus kung pinman natin kat kung sa yun ingay glabra. Familia Jesus, kids if you me. Fact na sin kung pinman natin kat kumatulan natin. Jesus niya takasyahin na kaya wafin fela e bakit eolen ala na sin. Iba na si Jesus na kiwa malakubi ba sa ihaling nasib. Elos Elena Pekes nagawa matakasin God me. Masa mo sa fakot fasot na sinatufen lakein. Elos fasakto mekin felos tafinen yome fatia ngalia kayot af. Jesus in fact mas la fakwana ni koskele. Jesus in fact nasa sedan mete kain mo kibret magkena. Masamos na e fa kominado na sin kalsa na sin mikin. And therefore also Monkey Jesus elostica ekalensabet text Mark siya fosingel dolo elmata wela nangal esetan ekshupe ashka show wela not inense elabufan elostica ekalensabet in basing it John Etawi in prison. Galilee. The teacher for musical. In fact, Sudar Beveset took a shell and got up crying. Kemain e gosin aula e pala leki makalo hos. The life oni kebego. Onye ke Jesus e fash sisken lolo Galilee. Ke Jesus e tal e fact na seka. E fasho e ngapaleti konten aten patormon. Ele me battle duo sa inalas pa Simon at Andrew. Inkitin pa sa na los folie nek nadal dal el vela so. Ikke el fast ketama med ele je petamolense. Inen tamolense masuktok net pa chinsa chong with natal sepultura. Get Jesus and so no dad. Kamatay na ako kenta na punod ka bagus. Oye, Jesus is bangatan, may definitely back to right. Sinako e fast to ko. That's Jesus is the teman do Jordan battery. Paliglu sa after ngayon makiklasitarye dan badde. The difference of each of our Jesus, it was saying nothing more, nothing let's go. There's not chauffeur Jesus, Elsa, Jerusalem, City Madai. Seven
risen after the Kushbatma. Jesus is after the Yakalam. Ocean Mark 1 verse 21 to 34. Jesus met kamalutod dapain na insitig dupain. Igawin sapit sa taga, Jesus is sumayon malmo kumatawag kinuti. Metay larle nalut keo niya nutilay, maya naluti buena siya sa asphalt paletla. Jesus with Nazareth, Beko Moxie, Sesha, Yekom, the God. God's Scotland. Naitala sa kumon, kumpay sa madala na singkati. Jesus is by myself and was like a lilikin prince. And on folk sa ramat sa taparalikin foko. Sing it! Nalwoyak ko siya lang na ilalikimin siya. Kaya may utisa sa sabanya. Let's sing it. Aşkalalatlar. Intaskas. Nasingan folk. Elos aksan. Napen ke Jesus, sana fashion, ayen na kewa kelali. Jesus umat tamaluto talos ilaliki iwan longog and so muchak na nom sin Simon and Andrew. James and John will back. Nina Kian Maten Kiel Simon Elmas Kin Fola Lon Manon e Elos Sulkakina sin Jesus. Jesus el Doxalak e Mas Folal Wanila Lagal. Hello, you've been lost la demon bus el diomela demon in gaskas ke gasherben elos adal la sa elo. Jesus is a good man, made mas best, and also demon best. Text Mark siya fostong no aquas. Jesus is a kaya mid best. Se masken garnen mas best. Asawa. Jesus el Michaela mid best. Lasin siya kon ko siya mo. Jesus is brother. Jesus is my tumagod. Asyak na as kapariyo. Jesus is the galkak mitliki deneduk. El somliki lom se Simon Andrew city se na yen maile mukay na way broye. Simon na wenti and so good Jesus. Kelos ka na like elos back na se. Metaka wasu ko Jesus ay the book at that. Gotin man so benayin city shashag saya. Dangahin na inuti bewe. Mayen pa inge shipping tagalaka. Jesus is the book at Benaing Keluk, Akos for Sang Outol, Oing in a facket befing walk at Dokashalan God, Oing Godol be inside. May end buying a kid, Dokashabes and Katos of Baby Kill. Oing it is akmat the malutot fashiyash na ina kailin na phone at Jesus to the iwan lang koklanos. Elefaka by walking the Kashalan God, Kaya Kai was manas professional. Bangga Jesus fashion kinensya na phone. Oing mato sa nayon. When the kewa samas eko kikani mas masyamos.
Kain with such Stephen, with simple go with Jesus and that girl, and a girl. Ko liki in Galilee, and si tisinyo liki Jerusalem, Judea, and si on the kotole in Jordan. Marcel, Jesus, el son, Miguel, Roy. Kaya sinakit ka siya mo. Jesus sila kaya si Mugoy sa masindi pa. Kaya nakasyon Mark siya pa sa mga nakakalo. Siya mit sa misindi pa ito ka. Ala yun Jesus ay paksa. Inulong sila. Kung gaya na siya yala. Jesus sila rin ang bago matay. Wala siya lang pa ulit Galilee. In fact, malong si Kumin nas la. Kitin pala na. Masin le basin. Masin le basin. Huwag ilalagay ay kailan. In katin pele na misan le pa sa wala lalakal na kaya. Maseo ke Kalwen. Sophie Vesanaka Koshfak Mo, Jesus na Tiana Sumatul, ki Jesus ay son na Kapaniya met pagkanda taga tingilya long sa neke moton na sila. Nake Jesus e fake kasongkat na selos. Aku akos toko usie bisin una yo. Kashakda kashipin ito kekroman, elasti ako in basak mit masak na Jesus. Oy, mira los fanya que gesa manoloma, se solos na naging Jesus na medway, el kukiya medwuse no iro. Que Jesus ele lapon na life ni lagudo na ko singe el back na sin mat gusa. When the makuluk wo na makunas na sin. Katasin met luti, masapsuk matawe, elos si fenanan ka elos. Eva met sa inye kakaskas o inye. El kaskas along kay God. Bangin met ko inak manas. Kay makuluk e God makin. Invece na Jesus iluto malos non ko. Nalfak na silos. Ifokuos ko non ko inge. Tiya ke mafashesh in fact na si mad ulse. Makluklom na nakmanas ko. Tagakayag sigat mo yon kiyom efash. Na Jesus ilaya befak na silos mo, ashkalon wan natin mo sa makwanas ke makulukwan dala. Na ilfak na sin mo ulse. Tuyak sigat mo ang laman asom na wang suma. Mo'y tu sa tagakayag sigat mo ang kiel as ilak nakso. Mo'y nagawa na mafurfile agaksakin God kishipin na loso na liya na oyin sikyak me. Masayok tuyak sigat mo ang kiel asom na wang suma. Si Biblia sinakya fakma, Jesus ay Panglo Levi. Jesus is a viva flock na siskan lola Galilea, ang matayag ludiwin madbasbas sa fashion na yun. Ke Jesus reality lol e fashion made Elias yawit sa isinitag sa pang Levi with nata Levias. Ese na Levi ito yak festa con Jesus e no ke Jesus sa pinasay. Natok pas mati sanitag sa matkulig pa sa festa con Jesus na matumalut tad o check ang mga nom signify. Tukun maingil katasin mo Pharisee los siya Jesus sa sexy mo tamalo to tala for mga limyon mo poingil. Jesus is long, e fa going in a selos. May kolos diyan no matano amit mas makoy na. Mantiya ta ko in pangon mo so sa kayo. Text, Mark 2 verse 14. Nagay fash ka to na med, Elias hiyamed isanidex. Sa mata niya isanidex, inil pa Levi wen nadal Alphaeus. Besenak final Fatma, Jesus akaya na may ubaw sen.
Ashkadomit, Bisal, Kena, Subon and Jesus, Oinge Los Arlana, Loing in the Laile, Akaya like it, and Sigilin Sabot. Museo Elasha La Pao Na Pao Quele. Jesus el fakta sin mat ale mema lain alarsun in samet. Gasha going at Goil Care. In Gasha going at Goil Care, in Molalamo, Vansiaman going Ganasla. Jesus ilan na kasya siya kay ngeteng nielos, na siya dahil oya pe bagumatalos, laelos, dikige tafong men, na in fact na sin men se, asila po e nasila na pagpele. Lamet Pharisee ina diki iwan lono. E so mi pesina inosin rin katasin metin ulal era. E losara pueba lalos ililia Jesus. Museo Elasha La Pao Na Pao Quele. Nagsimien na mga saya. Si Benloy sinaglo nga layo ko trama. Jesus is sinela. May sap singal luo. Asin mak todo. Kwa singal todo yung kasingalya. Kaya Jesus ay lutyak na pinala. E bangon na yun yung mayata. May lang sa inwelan. Ilusom na yun. Sila lang luon na so tayo sa ibang witsop. In fact, nasilos ko si Luya, makawaya bes sa boy ko sa impakag na ipaos kalo sin si sa timan. Pahingi, hiningmod sab singed duo, Simon sa Bangkang pa Peter, Andrew Malay, James John Juanato, CPT sa Bangon 1:11, Philip Bartholomew. Kota Silos Beba, Matthew, Thomas, James, Juanato, Ephias. Tetias, Simon, Siala, Judas Iscariot, sa tagapanaw ng Jesus. Why him with subsing duma Jesus is there ay moilon maseo. Masile ko sa ko sin mo. Fan lesson acting a low facma. Jesus has sunk alone. Oshin Luke 22:7-19. Thursday Safalan, Jesus you're in mud. The Lulu that buying it. Is Sabella Peter John and Apala Safala Yorgos Ke Oprum Ke Lomsid Mary Hineke John Marka. Jesus is Lord na kawi menta malu take a friend. Alagala sini setong bang kafalo na. Moyen lago di mise. Moyen lago di mise. La cup in wine and bread sa mediki in song selos and song kuloge pashe emano. Emano sa pasal molala no selos. Ted, Luke lang ang Luke for singalya. Na lace your bread, song lang na sin God sa Luke, e song na selos e fan. Maingin mo nuk sa dagan gawas. Maingin e samya. Maseo e samya.